Mwiriwe neza, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi ni tariki 22 ukwezi kwa munani 2026. Tuje kugaruka cyane ku makuru y'uwahoze ari umusirikare ukomeye mu gihugu cy'u Burundi, ariko akaba yarigometse ndetse mu by'ukuri akaba afite umugambi mubishya wo kuba yahereka ubutegetsi buriho. Ni General Godefroid Niyombare, umwe mu basirikare bakomeye Uburundi bwigeze kugira, waje kuba umwe mu bantu bavugwa cyane nyuma yo kugerageza gukura ku butegetsi Perezida Pierre Nkurunziza nyakwigendera. Ariko se Niyombare yari muntu ki? Yageze ate ku rwego rwo kuba generali? Niki cyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2015, kandi nyuma yo kuneshwa kwe ubuzima bwe bwakomereje he? Reka tubirebere hamwe. General Niyombare Godefroid yari umusirikare mukuru mu Burundi. Mu gihe cy'umwuga we wa gisirikare yari yagiye agira imyanya ikomeye cyane muri iki gihugu. Yigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi ndetse aza no kuyobora urwego rw'ubutasi bw'iki gihugu. Ibi byatumye aba umwe mu bantu bari bafite amakuru menshi ku bijyanye n'imikorere y'inzego z'umutekano n'igisirikare cy'u Burundi. Yaje no guhagararira u Burundi mu gihugu cya Kenya nka ambasaderi, ariko izina rye ryaje kumenyekana cyane mu rwego mpuzamahanga mu mwaka w'ibihumbi 2015. Mu mwaka wa 2015 Uburundi bwari mu bihe bikomeye cyane bya politiki. Perezida Pierre Nkurunziza yaramaze imyaka ayobora iki gihugu, ariko havuka impaka zikomeye ku cyifuzo cye cyo kwiyamamariza manda ya gatatu. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'ibice bimwe na bimwe by'abaturage bavugaga ko manda ya gatatu itanyuranya gusa n'amahame ya politiki, ahubwo ko yari ikibazo gikomeye ku masezerano yarusha ndetse n'imiterere y'ubutegetsi bw'u Burundi. Imyigaragambyo yaratangiye, umutekano urahungabana ndetse igihugu kigera mu bihe bikomeye. Muri uwo mwuka mubi nibwo General Niyombare yatangiye kugaragara cyane. Mbere y'ibyabaye muri Gicurasi 2015, Niyombare yari yahawe umwanya wo kuyobora urwego rw'ubutasi bw'u Burundi, ariko ntiyamaze igihe kinini kuri uwo mwanya. Yaje gukurwa ku buyobozi bw'ubutasi muri Gashyantare 2015. Icyo gihe hari amakuru yavugaga ko yari yagaragaje kutemeranya n'umugambi wa perezida wari uriho Nkurunziza wo kongera kwiyamamariza manda ya gatatu. Nyuma yo gukurwa kuri uwo mwanya, ikibazo cy'ubuyobozi n'imibanire hagati y'ibice bitandukanye by'ingabo cyakomeje gukura. Tariki 13 Gicurasi 2015 noneho haje umunsi utazibagarana mu mateka y'u Burundi. Hari tariki 13 Gicurasi 2015, Perezida Pierre Nkurunziza yari yagiye muri Tanzania mu nama y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba cyangwa se East Africa. Yari igamije kuganira ku bibazo bya politike byari biri mu Burundi. Muri icyo gihe General Godefroid Niyombare yagaragaye ku maradiyo atangaza ko Perezida Nkurunziza yakuwe ku butegetsi. Niyombare yavuze ko hashyizweho ubuyobozi bw'inzibacyuho. Icyo gihe ibintu byahise bihindura isura. Bujumbura yabaye ahantu h'umutekano muke, haba imirwano hagati y'ibice by'ingabo byari ku mpande zitandukanye. Abaturage benshi bari mu rujijo. Ese koko perezida yari yakuwe ku butegetsi? Ese Niyombare yari agiye gutsinda, cyangwa se igisirikare cyari kigiye gusubira mu maboko y'ubutegetsi bwa Nkurunziza? Ibyo nibyo bintu aba benshi bibazaga. Ibyo bibazo byose nibyo byari biri mu mitwe y'abantu nk'uko mbivuze. Nubwo Niyombare n'abari bamushyigikiye bashoboye kugenzura ibice bimwe na bimwe bya Bujumbura, ntibashoboye gufata igihugu cyose ngo bakikubire. Abasirikare bakomeje kuba ku ruhande rwa Perezida Nkurunziza, batangiye kongera kugenzura ibice by'ingenzi. Imirwano irakomeza. Nyuma y'igihe gito ibintu byatangiriye mu buryo busa n'ubushobora guhindura ubutegetsi bwaje guhinduka. Perezida Nkurunziza yashoboye gusubira mu Burundi. Abari bashyigikiye umugambi wo kumukuraho ku butegetsi batsindwa gutyo. Niyombare ahita ahunga iki gihugu vuba na bwangu. Nyuma yo kuneshwa k'uwo mugambi, General Niyombare yakomeje kuba umuntu uvugwa cyane mu bibazo by'umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi. Izina rye ryagiye rihuza n'imitwe y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yari afite intwaro. Mu mwaka wa 2013 umutwe wa Forebu
uzwi nka Republican Force of Burundi wavuze ko Niyombare ari umwe mu bayobozi babo. Nyuma yaho imiterere y'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Burundi yarahindutse, harimo n'ihinduka rya Foribu ikaza kumenyekana nka FPB, ariko ibi ntibyavuye ko Niyombare yari yongeye kugaragara ku mugaragaro mu gihugu cy'u Burundi. Ubu se Niyombare arihe ubu magingo aya? Abenshi barabyibaza, ari benshi bamushinja kuba ari muri Congo, benshi bavuga hagiye hatandukanye. Ni ikibazo abantu benshi bakunze kwibaza. General Niyombare Godefroid amaze imyaka myinshi ataragaragara mu bikorwa bya politiki bya buri munsi mu gihugu cy'u Burundi mu buryo bugaragara, kandi mu nkuru zivuga ku izina rye hakunze kubamo amakuru avuguruzanya. Nk'uko nabivuze, bamwe bavuga aha abandi ahandi, gutyo gutyo. Ni ngombwa rero gutandukanya amateka azwi neza ndetse n'ibihura bishobora gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Kugeza ubu nta makuru yizewe nigeze nshaka ngo mbone aho yaba aherereye cyangwa se igihamya ihagije yemeza ko Niyombare yaba yagarutse mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se aho ariho hose, ko yaba ari gutegura n'igikorwa gishya cya gisirikare cyo guhindura cyangwa se guhirika ubutegetsi, cyane ko abenshi cyangwa se uwitwa Reverend Kuriyo yaje kumugarukaho uyu munsi avuga ko abashaka gutera igihugu cy'u Burundi bitazabagwa amahoro, ariko amutunga agatoki. Ibi ni ingenzi cyane kuko izina General Niyombare rishobora gutuma abantu bemera vuba amakuru yose baryumvisheho. Impamvu ni uko afite amateka akomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Impamvu uvuze uko niko kuki Niyombare akomeza kuvugwa cyane n'aba bantu, cyane yuko impamvu afite amateka akomeye muri iki gihugu cy'u Burundi kijyanye no guhirika ingoma. Tekereza umuntu wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo akaza kuyobora ubutasi bw'igihugu, nyuma akaza kuba umwe mu bantu bayoboye umugambi wo gukura perezida ku butegetsi. Ibyo byonyine bituma izina rye riguma mu mitwe y'abanyapolitike b'i Burundi. Ikindi ni uko byabaye mu 2015 byazigize ingaruka zikomeye kuri iki gihugu. Habaye imyigaragambyo, imvururu, abantu bahunga igihugu ndetse umutekano w'u Burundi uhungabana mu buryo bwihuse. Ni nayo mpamvu iyo havuzwe amateka y'ibibazo bya politiki by'u Burundi byo muri 2015 izina rya Niyombare rihita rigaruka ku buryo bwihuse mu mitwe ya benshi. Ni iki kibazo tudakwiye gusubiza dukoresheje amarangamutima? Birashoboka ko izina rye rizakomeza gukoreshwa mu biganiro bya politike ndetse n'umutekano muri iki gihugu cy'u Burundi, ariko nta mpamvu yo kuvuga ko hari igikorwa gishya ari gutegura tubafitiye gihamya. Usibye ibyo bavuga, sindi na hano kugira ngo mbyemeze. Icyo twakwibuka ni uko gusa yagize ikintu gikomeye cyane, yagize umusanzu ashira kuri iki gihugu cy'i Burundi, nubwo gusa yaje kugaragara yuko ashaka guhirika ubutegetsi mu 2015. Perezida Nkurunziza yaje kuva ku butegetsi nyuma y'amatora 2020 ndetse aza no kwitaba Imana muri uwo mwaka. Nyuma ye ubutegetsi bwakomereje kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi bivuze ko u Burundi bwanyuze mu bihe bitandukanye bitari byoroshye kuva Niyombare agerageza guhindura ubutegetsi 2015. General Godefroid Niyombare ni umwe mu basirikare bakomeye bagize uruhare mu mateka ya politiki y'igihugu cy'u Burundi mu myaka ya vuba. Yabaye umugaba mukuru w'ingabo, ayobora ubutasi bw'iki gihugu, abambasaderi, aza kuba ukomeye mu mugambi wo gukura Perezida Pierre Nkurunziza ku butegetsi, ariko uwo mugambi waratsinzwe. Niyombare ahungira hanze y'iki gihugu, maze izina rye rikomeza kugaruka cyane mu mitwe y'abenshi mu gihugu cy'u Burundi. Iyi ni Kayihura Info, dukora subscribe tujye dukomeza kujya kubana umunsi ku wundi ku makuru ndetse n'ibivugwa muri rusange mu karere k'ibiyaga bigari.